Times of Mizoram clear tu te chibai voin August ni sompanga hi India Independence Day yani a British lakata India azalena kaini ero vaile Meitei sala kan latang meka voin ni hizong Manipur mi puite tan chuan vaizalen lomna ani bermai BJP chuan an sarkar na hnuaya India mi puiten ram hangai na an nei thar ti lan tir tumin hargar tiranga akal puya kumsang ni som ni pani August ni som panga khan intina India flag kantara kumkhat aliam mahawin India ram chunga ngei displace mi singa chuang an oma in sing chuang lai hal ani taboka tuna Mary Mati Mera Desh my motherland is my country kanu ramchu karamani anron tile ta a diktak chuan kan nu te chau pian naram ani lova kan pu te pian narama hian raltlan din huna kan om mek chu ani sia Modi sarkar hian campaign chate te nei renglo hian thuringot ni lovin atakin himna min pesela Indian kan ni ti hi ngai ngam takin kan puang theizo kang India Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Rajasthani bande safa lukhum akhuma unity in diversity lan tirna chikhat ni in ansoya ma se anilo Rajasthan hi kum to pa in thlang tur an ni a MLA seat zan hi omna state a hian Chief Minister Ashok Gehlot thui hruai Congress a sarkar meka India Independence Day avoi som thu soina Modi lukhum hian election politics bak ain tirlo ti hi Times of Mizoram ngai dan ani Chorchanpur to Aizol Kangpokpi to Dimapur helicopter service Maini som thuma Chorchanpur district atlo tuma Union Home Minister Amit Shah thutiam helicopter service chu thani le achan ve ni som saripanga hnuwa central sarkar chuan apom theita hrama August ni som pakhat khan Union Home Ministry chuan Manipur state sarkar chu hria tirna ape a Chorchanpur to Aizol le Kangpokpi Senapati to Dimapur helicopter service pom anita ani helicopter service hi subsidy scheme hnuaya kalpui ani a passenger ten chengsang ni anchoyenga adang zong chu state le central sarkarin atum ve thung don ani scheme pangai 75% helicopter subsidy ang chuan kumkhata helicopter thlo thei hun chung flying hours hi darkar jasari somnga bak ani lova Chorchanpur le Kangpokpi helicopter service te hi chu darkar jasari somnga ayatam thlo theina extra flying hours pek ani bok ITLF 2.2 Ginza Wal Zongchuan helicopter service kalkongthar Union Home Ministry in Ahongti an hriat thu asoya helicopter service hi Chorchanpur Kangpokpi le Moremi puiten interdistrict communication anmamo thu asoi Thilian thamnilem lo Home Minister thutiam ti hlotlin nan nisom saripanga lai angaya chuta po helicopter mel kan lamulova helicopter service te mai harsa anti chuan separate administration hi siamngal mai se helicopter service kan mamo lonan ataka service turin ni engzat nge hun an mamo le don areito viau mai Chorchanpur gengrep le kokta thil thleng du lona lan tirna na joint action committee on mass rally le all Manipur meira nupi lupte chuan August ni som panga voina mass rally huai hot antum chu thul ani thu an puang an soidanin August ni som pani khan Biren Singh Hovin JSC le meira paibis te hian meeting an naya Biren Singh chuan kokta munami pathum thi na le Chorchanpur gengrep hi CBI kuta pek ani to a Supreme Court in adin member pathum omna committee chuan Manipuran tlo thwai dona chuwangin mass rally hi naikher atul lo ti in JSC le meira paibis te athlem ni in ansoya hei wang hian mass rally an thul ni in ansoi ma se Meitei civil society organization te hian India Independence Day hi dodal ta se India sarkar ngai dan ani don lova chuwangin Biren Singh chuan akhapta ni in alang August ni som ni thlenga central le state sarkar in Manipur buaina anchin fello chuan thawai merel chuan August ni som ni pakhata tangin sarkar norna agitation na zoka kalpui antuma mani in hal in tha thlengpo antidu don ni in thuchwa an siam August ni som pali nimin khan
kan chipura thawai merel chuan an volunteer te tan intiam kamna hun abuat saya meira paibis member tepo antel thahle ani volunteer te chuan central le state sarkar laka lung oi lona lan tir nan le hmala tura sarkar nor nan na sataka hmalak anin tiama atulani chuan man in hal thlengpo anin huamani kan pile Putin Burmese invasion kumsari chungzet chiat na athlen nuwa Manipur an chan him angkhan Manipur hi kan humdona kumsari chung hun harsa aton angkha thlen non tir kan phalto lo thawai merel hruaitu ponam sanahan bi chuan ati state le central sarkarin engma anti thailova civil society organization te kan kalkhoma malak dan tur kan ngai tua angai ta ani August ni som ni thleng sarkar hun kan pe a hemi nuwa hi chuan thawai merel hmalak na hnuaya na takin kan beito donani sanahan bi chuan atibok All Manipur United Clubs Organization amuko president Pheiroizam Nando Luwang chuan Manipur Independence Day lom na boruak le tunlai Manipur buaina chungchang soizom tral tumin ti hian asoya Manipur State pumpuya Manipur Independence Day lom na adar zawzia en hian Manipur ramri le inpum khat na hi khoidanglam arem lo zia min riat non tirani ati kokai thela amuko chuan Manipur Independence Day avoi som sari pasarina an survey a independent Manipur flag ibudo pakhangba pafal lachai moi chu an khai sangani Nando Luwang chuan Manipur Independence Day le Patriot Day hi tunhai kumtlem teliam ta atang khan alartana ma se tunma angin kanram le rohlu te hi mani ke in ading to lova Meitei ten kanram le rothil te von him kan tumna konga India sarkar chuan khwa khirna na satak minsiam sakta ani atibok August ni som pali hian Meitei le Naga te chuan anma ni pualin Independence Day an mangthri nani Manipur Naga ten Naga Independence Day an lom August ni som pali Naga Independence Day avoi som sari pasari lom na chu Ukhrul District UBC Hall Kamphasoma nei ani he huna hian Government of the People's Republic of Nagalim GPRN hruaitu Major Retired Hutovi Tisi Su chu khwaliana atanga Naga political solution hi India sarkar kuta om ani lova pathian le Naga mipui kuta om ani khwalian chuan ati tuna Naga politics jinkong hi Bible Israel fa te jinkong ni somlikal tur kumsom li lai hun an lak nen khan ain angle Naga political issue kumsom pasari chunga chin fel mai tur kha kumsom sari lai kan mangta der mai hetianga ti khotlai ani chan hi Naga ham chunga in pum khatna awm lo wangani a Israel fa ten rinna antlak chamwanga Egypt ramale le andu angchia kha ani kandin hun hi adot le chuan Naga hruaitu te zinga blame game in mo puna atama kan in pu chiat renga wangin kan ding chuak thailowani kan che vela buaina tam takin min huala kiltina tangin harsat na kan tok hetiang din huna hian Naga mi puiteng hetaka kan din tlat apoimo kan pian pui diknale chanvo hi sumle pai ne na in thleng thai ani lo eng thil ma in min hruai koi turani lova in lungrual takin kanom turani pathian hian Naga mi puite min tran puina sa a dikna cheltatin Naga political solution hi ala ngei donani hutuwo chi si su chuan ati Naga Independence Day lom na hian mi sanga vel an kalkhoma NSCNIM GPRN hruaitu aton kilonsar th muiwa thuziak chu an ngai thlabok ato kilonsar hi prime minister ti na ani Hebrona Naga Independence Day lom na NSCN le GPRN Council Headquarters Hebron Nagalena Naga Independence Day voisom seri pasari na hi nimin khan ursun takin an manga ato kilonsar th muiwa chuan thu soin Naga mi puite chu chandam tu Iswa Krista le pathian mingin chibai abuka voin thlenga Naga te politics jin kong hruaitu pathian hena lom thu asoibok ato kilonsar th muiwa chuan soizelin kan hruaitu masa mathlir thui tak naiten British te chwa dona kumsang khat zakwa somli pasari August ni sompalia Naga National Independence anlo puan kha rem an thle a voin khenga Naga National Identity siam tu le Naga mahun veng him tu ani Naga mi puiten ma nikia din kan dua India le Burma in min khem na tekha kan nola independent Nagalim anga omzel kan du ani
National Socialist Council of Nagalim NSCN le India Sarkarin August ni thum sang ni som panga khan framework agreement an zawka hei hi Naga history danglam tak le Naga te zalen na chin chia na ani he agreement hi Naga ten kan vong reng apoimo India Sarkar official ten Naga integration apoimo ziale kanchan vo diktak ani zia an rechiang to a hemi zulzui hian atop kan khar don ani mani ke adin zalen na kanti le mani puala dan puile nampuan zar nei hi ain zom tlatani zalen na freedom hi atop na ani mai lova chandam na kandu pathian biak theina mason na le lalram diktak din apoimo sala omle mithito tetan zalen na hian omzia anei lo Nagalim for Christ kanti fo hi pathian atanga kan don ram ani a engtikong po kan humhal le kan chomzel tur ani engram sarkar chakna point khovel thonthu virtual mek hi andang theilova kan kalzel don ani kuknalim victory to the land kha kha th muiwa thusoi ani Naga MLA tebok United Naga Council in athunun theimeu lo Manipur Legislative Assembly chu August ni som ni pakhata nei ani dona hemi ma hian Meitei Chief Minister N Biren Singh chuan Union Government chu kuki demand separate administration hi ngai poimo lo turin angena Naga MLA pariaten an thlopa Manipur MLA Somli Modi hena memorandum petezinga khan Naga MLA pariatte antela United Naga Council chuan anlom lo thule Naga mi pui aio anni lo tin thuchwa alo siam to ani kha Manipur Naga MLA pariatte hi Karong Constituency Independent MLA K Jumo Sa Naga People's Front NPF le Nationalist People's Party NPP MLA te anni Manipur Legislative Assembly a hian Naga MLA soman oma NPF MLA pangazinga Biren Singh thlop du lo hi Losi dikho mau bial tu MLA chia ani Nationalist People's Party NPP chuan MLA pasari anaya tabudi bial tu MLA N kaisi chia Biren Singh thlop du lo omchun ani MLA somli te khan New Delhi meeting annaya Biren Singh tello ma se amak pa BJP MLA RK Imo atela August ni som ni pakhat assembly session a Manipur state in kumkhat na humhim an thlop vek don ya soi ani MLA som rukzinga somli ten Manipura ke dar an phallo miau chuan kuki demand separate administration hi central sarkar point ati hlotin mai arinom chia lo chuti rualin kuki te chawin an tuar lawanga Indo Naga political talks akhoi telbok don ni in alanga hei hi United Naga Council chuan amu mai mia lova Naga MLA pariatte hi Naga mi puyayo anni lo tin alo puang to ani Manipur Legislative Assembly a vote lak ani dona kuki MLA somte demand separate administration hi MLA somliten an thlop don lova MLA dang somte hian vote an pelo mai thei boka engtikong point separate administration hi atlang don lova MLA 16% te du dan hi central sarkarin athlop arinom chia lo Prime Minister hena MLA somli te lekha khan ti hian an ziaka thupoimo deu tarlan nge ngai auma Rorel na ran separate administration ITLF le kuki te demand hi engtikong po pom thei anilo anti Naga rights in Manipur working group chuan Naga MLA pariat te thilti hian anthin athonga anlung anat hle thu an puanga Naga io anilo anti vebok Naga ten pumkhat lozia ukrul huna Naga Independence Day Chief Guest Khan asoya tuntuma po hian Naga te bokin Naga political solution hi anti thwan of don ni in alanga demand thum hun nei kan nia wangin Naga MLA te pam hamle dep de lutuk hian kuki demand nasatakin anghong don ani hetianga Naga MLA pariat te che nuwa po Naga mi puin August ni som ni pakhat assembly session a andatel tir ta zelani chuan MLA pariat te chau dem tur anni lova Naga te hian Nagalim an phul hollo kan ti thei ome